Pôs-me a chamar, disse, agora vou tomar isso aqui, um homem do seu trabalho, não deste show, eu vou-te sacar aí. Eu vou deixar uma hora de uma hora e meia. Olha, encontrou lá. É sim. Isso-me aqui, entrava eu tampoco. Sì, wow, perché? ¡Oh, bonita! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Olha, vou deixar cada vez mais que me dá o seu protocolo. Não é. Não passa nada. Vamos, vamos. Assim que matou eu. Não, por mim eu Hombre, Michael. Sí. depois se eu vou entrar. Esse é o número que está ligado. Dice que veníamos. Dile a Miguel que vengo ahora. Cuidado. Sim, chamo disso. Va. Cuidado, Miguel. Isso não é meu jogo, porque Ramon sabe o meu jogo. Sabe o meu jogo. Fala com o Ramon. Fala com o Ramon. Que deixa a Nacho. Fala com o Ramon. Los perros no pueden comer Miguel, ¿qué? Eso sucede Ernesto María. ¿Qué? Eu vou te querer buscar, eu te vou que cojones, que cojones, cara que não te vais. Eu que não sei de mudança, eu não sei de mudança. Sim, que cara foi leva. Non gli rompe nada o que se merece. Al final va tutto finito. Era un momento que me chamou, que pues que vou molestar os caras de mal. Depois do que me passou. Não passa mais. Eu tirei a cabeça para onde estava trabalhando. Deixa-me tirar. Não te afetou porque não mudaste de chão, senão não batias aqui de volta.
como se faz? Sim, foi os únicos que se dedicaram. Não, para mim falhou meio, porque me anda a cantar a orelha de uma coisa, molesto-me buscar de uma pessoa e depois deixar atirar. Isso não se faz, não se faz. É mais que era bem fácil, é sempre uma pima, se mandar a ruta, deixar a ruta para dar na casa para ter o pai. É bem fácil, é bem listo, ninguém é mais história.
Falta! Hay que parar eso, Ari. Hay que parar eso. ¡Vamos, vamos! Vamos, Fulgi, venga, vamos. Vamos. Un poco borracho, sí, eso.
Vamos, vamos, vamos. A ver, Pepa. Vamos ahí. Ahí, venga, vamos. Salón de bodas, pues hay una izquierda bueno, pues está la canteira, pues está la canteira, está la campo. ahí hay otro lado, la canteira. Dobla ahora, dobla. Pero lá temos que levar a propósito, temos que buscar. Arvi, tu por atrás, Arvi. Además hay que meter en los vídeos, Arvi. Gabri, ven, venga, vamos.
Vamos, Saúl, muy bien. Fulli, vamos, coño. A ver, yo pido por ahí. Si salidas y sin Benavente, se sabe. Ah, por ahí sí. Ahí había abajo. Vamos, Saúl. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Bien, bien. Está bien, Saúl, está bien. Venga, vamos. Abre la boca como antes. Mira, una marcha más. Play. Ahora sí, ahora sí. Una marcha más. La más, que me eche la sexta, no la quinta. Venga, Sancho. Vamos, venga. Tírate, tírate, tírate. ¿A dónde quieres ir? No, aquí quiero ver el partido de tu hermano. Entra un pouquinho. Está bien, venga. ¡Vamos! ¡Va, Miguel, va! Se o pai chegaba, é que... Bryce, bien, Bryce. ¡Arby! Ahora, ahora! Falta. Fino avanti, ma e non para mai giocare. Hai que pitar adiante, ali. Non de despois. É para o xogo. Sempre se vai das mãos o árbitro. Vete, Miguel. A posición que fue la semana pasada. Vale, Fulli, vale, venga, venga. Paras un partido e metes a todos no vestuario. Ou calmas un campo ou non se soja. Iso non é normal. Insultando, chamándoles de non chegares a nivel. E que rico. Marchín. E despois, cando
Morito rompeu o cristal do vestuario. Mira eso, anda. Foi buscar o árbitro. Un café, por A aí. primeira que fixeron, fixaste pelo vos. Cantaste de unha maneira que, Dios, deste a culpa, indo aos rapaces son vos. Chegan a ter o carácter que teño eu. E sal do campo a andar hostis con vos. Vamos, somos os babos. E dades todo o partido metendo-vos con rapaces, joder. A culpa é do árbitro, non haber parado isto, joder. Eso non se fai, claro que non se, o que non se fai é o que está facendo vos, joder. É que ven insultar ao rapaz. A ver, tal que vimos, xogar ao fútbol ou andar ás hostas. Mas eso, xogar ao fútbol, pois mirade, animade, hostia, xa está, joder. E gastamos a metermos con rapaces a insultalos, a ver. Que ven eso, que culpa ten súa nai máis seu pai, pero vos que educación ten. E de coidar vacas, joder, que non vale despois. Mira as vacas fundades así, joder. Pasou a semana pasada en Santa Comida. Eso non se fai, joder, pero foi culpa do árbitro, eh. Que sí, pero cállese, paras o partido. Paras o partido e dices, mira, os xogadores ao fútbol non se xoga, joder. Era o que había ali, eh. Mira como no Milladoiro parou o partido antes. E máis non facía falta que evitar. E non foi ni evitar. Hombre, eu estaba aquí un solinho, Estaba lá tremando das mulleres. vou tremar as mulleres, vos Sabe o que se fai? Que fai? Sabe o que se fai? O partido aí, chavales, os campos ao fútbol non xogamos. Ninguén nombra a un nin outro, pero por un lado, e depois colleu dixo o árbitro. A culpa foi vosa. Porque nin a grada e máis noite, o que pasou nas días, porque eu da lá non me enterei, non estamos na grada. E eu veio outro lado, estaba facendo nun lado, e máis no outro lado, iso non se fai, e depois continúa. Eu colleu o como foi. Este váyase daqui, este non ten que estar aquí. E botou-me fora, a minha máis a máis a Esteban. Esteban, eu sou um delegado, aquí non máis nada, aquí non máis que hai un. Aquí non máis que hai un, e ti non estás, non estás. Pois foi culpa túa, para o partido, e señores, isto non se está facendo ben, ou facendo ben, onde se vamos? Claro, depois empezaba, claro, depois estes que se cantan como burros, empezaron a lutar, poñer amarillos, entende? A señalarle a grada, os dedos, entende? Cantamos. E colleronme amarillos, o árbitro. Toda a grada non vía, yo, rapaz. Para isto. Eu non boto a punto que sea un dixo, non. Son todos, hostia. Non se che pode ir o partido, joder. Chavales, non dices xogar, pero o que está pasando no campo son moves, como son moves. Aquí están nós estamos pero o hábito se escoito, nós non, pero o hábito escoito. Allá otro. Estás aí. Non houve festas tamén, non festas, hostia. Onde vas a cabo?
non te, so. Perché mi pugno anche io a 20. Sì, io. Sì, non te il no. A ver, solo dije tiras. Como A ver, musicó ali a... lo musicó, no, Melo, también la mía. A ver, escucha. Vale, de Pacheco. No, ahí está. ¿Sabes qué pasa? Que Quedamos... hoy venimos todos pensados por goleada. Cuidado que quede toda la segunda parte, pero a las oportunidades. Los japoneses se apuntan casi a correr. Más de segundos con goleadas así. ¿Cómo me lo Julio mandó una foto al grupo de la cena. Lo estoy esperando. Yo, pues ahí está el día, Y está no cúpula. Ya decía ella, joder, por un día que me quedo en casa. Pues era muy fácil. Le ponía un vestido y arranca por ahí. Claro, facía moito frío, non? Non facía frío, non como... Palmeira estamos en el tucho. Só baño. Vale, que frío vai aquí, que frío. Que non é entrada. Que frío vai no baño. Xa salí do tucho para a gasta, me quedé Sí, hombre, sí, tranquilo, estamos en diciembre, tengo tanta universidad. Ai, non pongan el chile. Normal es botar un globo sin chover. Aquí después sí que contadores, por favor, Hablo mientras corriendo. parece que quedó música, más tantos meses sin chover. ¿Había gusto? No, pero más ¡Vamos, Dubra!
ropa. Vamos a ropa. ¿Ahora vas a la mañana o vaya a la mañana? ¿Qué? Aí logo se vai te vendo o partido. Cuidado, Lauri, ven. No te quiere, no te quiere. Papá, Marí, aquí. Non pite nada, non pite nada, Titi. Que malo, é malo por dos lados, pero que mata. Malo por dos lados, já tem uma falta aí, não deve tudo. Aí jogam os dois, já não é mais que está no chão, já está preparado o partido. Vai, Leo, vai! Que passou? Não é jogada? Claro, não bateram meio dos. Vamos, Leo, venga. Valeu, lá! No, mi caso io sono un po' o da saúde é mais claro. Não, não. Hombre, eu vou tomar para tudo isso. No, no, se está. Pode ter um erro, só. O parente será aqui. Vamos, Gabi! Ya, pero si cuando se promociona, no sé si no se ve. Pablo, que no vaya al campo. Não é tudo frio. Sì, è che io mi faccio girare. Non sai. Mi falta un pochino di sangue. Andiamo giù poi. Pero la serie, la pasilla aquí una vecina, a sombra. Le siete, no? Sì, chissà che la primera non che ha mai salto. Va! Attento! Vamos! É muito hora de marchar jantar.
No, non sono come ora, No, e trovaste un po' di disposto me? Raul Trulli, hai che vuole io, hai che quello io. Ah, quello che era Che era Trulli? Un allenatore Trulli per il hai che dare il stato. Cara troppo non passa, No, la base io. Vai. Sei un meccero per lì. Ah, un meccero per lì. La cantina, no. Io non quero cominciare, se non penso a Vorrai ni fuma ni prendo un minuto. Gol! Vamos! Infatti io non ho visto. Andò canale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E andrà mirando la sua cosa. Uma deixou-lhe passar, pero agora xa non lle deixa. Spera, che sta in Cristo. Fora, fora, fora. Nossa, nossa. Guarda que eu não vou. Eu não tenho uma coisa para botar uma linha na porta. Sabe a roda que cai. Exatamente. ¡Vamos! ¡No!
Vamos, espera, vamos. Vamos ahí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Muy bueno! Mi male, chaval. Mi cago in male. Facci un sole. Mi cago in male, chaval. Come ci vai ora, chaval? Vamos a mirar a para ver cómo mira el juego.
Rosales.
Ustedes cómo van. Atrás. Mira Mateo. Uno atrás. Uno atrás. Ho vinto una scacca che ho un pezzo per non fa la giornata. Joder, eu sinto un ruxo. Joder. Estás pasando un cachinho, Non può fare la giocata, sì. Per la cominciare lì, per ospitare. Per non avere che una cerveza que se acabó. A ver, después la cabeza. Estás mirando ahora esa para irte. Para cobrar ahora. Estás mirando ahora esa para irte. No, se chupajaron. Idiota. Apretare, hostia. Eso es. Mira, pasa de todo. Vaya ansias que te has, macho. Leo,
Dejémonos de tonterías, venga. Patético eres, colega. ¡Tonto! ¡Patético! ¡Tírate, hombre! ¡No me para nada, chaval! ¡Esto es otra cosa! Árbitro, estás subiendo un partido, árbitro, no te enteras. No se entera, Malo por dos, Mano, árbitro. La primera parte, quitonos a nuestras faltas. Son es increíble, vamos. Es increíble o lamentable que es. Otra más. ¿Esto qué es, balonmano? Jesús. Jesús. Buena. ¡Abre! Pasa con 50 eurillos en el bolsillo. ¡Hostia! ¿Qué? Bueno, para jugos a cuántas está la paqueta de la paga jugos que... ¡No tienes tanto, joder!
Falta, árbitro. ¡Ande más, chulo! No tienes un campeonato sin vergüenza. Es bien tonto, joder. Estás jodiendo el partido. Yago. Andy, está yendo el partido de las manos por Parvo. Igual si se para, ten que cuidar, que si arranca. Mateo es una manera que sale a la portería, pero... Bien, Iván. Buena, Iván. Bueno. Gabri. ¿Qué picas, yo? Falta de ahí. No sé, no he tenido chaco. Niña querida, cosa más bonita. Ou demasiado cedo. Qué cosa más lamentable. Es verdad, o sol. Falta. Vamos, chavales. Sale ahí. Oh, será otro partida un día. Ahora, venga, por ahí. Este hostia tenía que chegar a outro porque me cago en Dios. Eso está, está que echamos yo. Estes que vayan ahora. Eu non sei se va. Ahí está, vean cómo va. Esas son más Mustafa con que... Ahora es pisado, ¿eh? Che pita pa un lato e che pita a voi. Che è triste che non si fanno giocare. Eu sei, non? Eu quero, sei. No, meu. Pero non sei se ia sacar. ¿Qué? No, se cuida vos. Yo soy yo, sí. Eu creo que sí. ¡Sí, padre! ¡Ole tus huevos, sí, señor! ¡No te enteras! ¡Vaite, home, vaite! Pasó un minuto y ya miraste el reloj, ¿eh? Eso sí, no, que suspendo. Sácame un. Ovo!
nada. Qué fenómeno, Luis. Una palabra bien. ¡Saca ver! ¡Saca ver! Pero mire que hace slava. Sì, nada, in 15 minutillos così avisamos. 15 minutos. Vale, ¡Vamos, chicos! sí, se me dice Natalia. Nada, estamos 10-15 minutos. ¿Qué estás haciendo conmigo? A la vez, Lleva Gonzalo las cosas. Lleva Gonzalo. Ya le digo. Buena Iván. Venga, Gabri, va, Viña, va, aprieta un poco. Viña, va. Va, Gabri, va. Pero... Y ya salí. Son, de verdad, es horrible, tío. Son horribles, ¿no? Ni eso, mira. ¿Pero qué? Aún está, por ejemplo, la noche. Sí, que no salí un sábado, no, Raúl, no tenemos. No, ¿dónde va Roy? A ver, Iván. Ahora, a condicionar. Iván, sigue. Sigue. Está agarrando. Ya botamos al lado. Es una pista, ¿no? Qué maliño eres. Que non tire. Bien, Leo, bien. Saca puerta. Saca la puerta.
Laura, ven aquí. ¡Árbitro! Buena, buena. Ya tu balón. Não vai muito fazer isso. Dois meninos com muita experiência. Ahora. Un solo. ¡Qué rápido pitaste, El malo con Hanna. ¡Qué rápido pitaste, ¡Hostia! ¿Qué nos dice, che? Árbitro, el tiempo se pitaste. ¡Qué rápido eres, Alla, vai, Tame, vai, te non vuoi settimana. Chi è comincia non cobra. Si estás al sol.
está pinchando DJ Mateo Abelleira. Tamén quere comprar a máscara, que son unha máscara de carbono, non sei. Non sei. Tiago, tienes que hacer la receta para mañana. El negro viernes. Ay, eso me dicho. O grupo vai a días. O grupo Querían en mayo, sí, querían en mayo. Foi en mayo, pero que pasa? Nós non nos foi en mayo, porque isto non sería que non era publicidade. É para el negro. Para sacar de marillazo. ¿Por qué? Dice ya, árbitro, porque non foi. Árbitro, que bueno eres. Porque dice ya, porque eu se dixo. Aquí non dice nada. No sei, non escoitamos, pero despois de un reguei, dice árbitro, que bueno eres. Eu sempre o dixo, vale unha pura, unha hostia de moito mal. Si, exactamente, estamos contra de unha... Claro, pero por un pouco de máis, que non por Pero se expulsan por roja, por acumular tipo amarillas, Eu non sei, tamén outro día igual. Perdón, Perder un tal Jiménez de claro, contra mundiales, os países. Si lo puso por la amarilla, sí, pero vuelta para la cabeza. Es que una expulsión
vais a mí? Sentado na silla. Está esperando ao remolque. Carlado non creo que suba arriba para levarlo. No, mañana no. No, mañana. No, el lunes que pasó por arriba. Yo pensé que entraba un cuarto chico y entraron fuera. ¿Dónde? Gracias a un niño de oído. É cando o millón vai a xogar. Non se vai a entrar nas patadas que vai a meter. Vas a la primera parte. Vas a la primera parte. Se é que sabe, si nos vamos a xogar a segunda semana que vai. Hoy deberías. Nos vamos a xogar a segunda. Chao, Marco. Y que es el espectáculo. Pero non lo veréis. Vete para casa. ¿Para qué se le queda? Para tú. Cero, de verdad. Vete por un montón de mí. Ele te vai mandar a Tiago se tu está. Para, pisar. Lo chupas una hora a la fiesta. Sí. Para, pesado. Vete para casa. Vámonos a ver lo que es sudadera. Mira, no, quedó yo bien también, yo antes de Musía. Esta sudadera no se la estaban paradas. No, el Vinto para casa de mi mamá que el Vinto no se Ainda por riba non é nada de Ribeira, o sea que... Se é de Ribeira, preocupame menos porque ten estaba posto, para que esa sudadera la van a calquera. E dime, non, eu teño na casa, checo a casa con unha porta da lavadora, e a sudadera non está. Non mando un mensaje a Uxía, e a outra como Uxía, a sudadera non Mándale un mensaje aí ao DJ de Onta, para que viña esta semana. Non vai preocupar, eu espero que se non me lese. E que chegamos a casa e era a mesma música. Nós que trouxe Carlos, non sei, pero dixen que trouxe a mesma. Que trouxe a mesma, non maletero para a caseira, porque eso non é normal. Carlos Torres trabaja de DJ al año 5 o 6 días. 90. Sí, os 5 días son de apertador, No creo que se ponga a descargar música para... traballo cos de música, só que se ve un día. entre él e máis un, estaban en unha cena. De antes, que é das casas donde ahora hai o dentista practicante. Un así jordacho, él. Luis. Ese. Despois, cando estábamos tomando un cacharro, pois sí. Aparte, mira, Non vais a empezar a cena. esa cena era todo. Esa cena era todo así, para la puta arriba. Si tiene unha fase por riba. Nós poníamos a música. Cando salía de marcha, joder, Cando, mira, contigo Maverick, nós vamos que falar con Pues ele. yo 20, el de como mucho 23. 23, levo casada nos 8 anos, ese DJ é que a música era cando salía, naco, non se pode. Pois mira, dicía, cando nós fomos na graduación, con Dito Maverick, vamos que falar ali, pincho outra cousa, porque nós profesores non vieran, Foron de pedir música. Parecía unha... Foi Marx, o Marmonte, só lle foi pedir que lle as caras xugueis e vendeu que está que das puso. bueno, pois eles están xugueis, non Pero do resto, e juro che por Dios que era música de cando eu salía de marcha. Onde foste? Somos de las pintas. Somos de las pintas. Estábamos de barrio tamén ali, nunha mesa ao lado. Pero que tomaba que día estaba pasando de outro. Pero pedimos casi agora que oido. Y me pareció allí. ¿Ok? Y el viejo. Fuera lá, El viejo no quiso venir, el viejo no quiso venir. eu onta noite onde me levaran, ao final levaron para casa. Y a la media hora así, hostia. Padre Tiago, Esteban. Dile Esteban. Vente para aquí yo, Vente para aquí. O me agarrou unha puta merda. Pero Fred, estoy trabajando. Vente para aquí yo, Ese traballo en tu no. Mañana voy a ver el partido de Esteban, tal. ¿Me llevas tú? Sí, mañana te llevo yo. Non me acordo máis disso. Me chamou a mí, eu acabo de despertín, dixen... Pero eso
foi porque... Chamou, porque se equivocar, non Ma, Chego ao campo e dime, non sei que das fotos ou que fotos. Cento e pico de fotos que subiu tu marido, non subiu 3. Pero Ya sabía yo al llegar aquí, No, Eso, o grupo... Ecuador. e dixo Beto, eu cando vin a Silvia así, Subió una que ponía Ecuador, subió otra que ponía fiesta y otra que ya no ponía nada. e a miña que parece que estou apartando do vin, e eu a David no vin. É cando abra mañá e penso, ao final ya, non se pon un foro caseiro, Yo la hacía ayer. Pues, Vas a volver, pues. pero yo por casa, antes de ver las fotos, decía, mira, mañana, bueno. hasta o caseiro se chegas. Y luego que le digo, Ahora chegas ao cumple depois que vamos. No, pero... Porque o cumple depois a Elisa non é a mesma. Si xa se levas que é a mesma xente que costou levantarme. Ou penso, a miña cidade do segundo. É 33. Tenemos os 33 graus. No, é 29 graus. Bueno, non te Digo, isto é Irias para mí, Fomos varios aquí desde o fútbol. debe chegar De marcha, fomos Chegou a agora? e fomos. Acabou no caseiro e fomos hasta a plaza. Bonito, de volta. Sabes cacharro? Non malo, non malo. Niña, por favor, espérate, paga. Depois berrache protestas. Mira, nin a botella, nin o cacharro. Dixo teu jefe, si quer que o cobre. Mas claro, pero non bebo. Era o servicio que dame a cerveza. A cerveza me la vas a necesitar. Aquilo era aguardiente puro. Oye, aguardiente puro. No caseiro. No caseiro non, amigo. No plaza. Pero o caseiro non ten problema. yo a la plaza ya no voy. Non quise, desde aquela non volví, levo... Estou te falando desde un mes. Sí. No, aí non son unha semana. Serios, e aí dixeme, hostia, non estás o primeiro. Hostia, que eu primeiro, cando desconfío dos sitios, probo a bebida sola, sin botarle nada. necesitas de o mar montes. Era o bifite ese de rosa. Tamén dice que algo dixo de Pero que non é bifite. Botarle un bifite rosa, seguro. proteger algo dos Porque teñen outro que aparecido, meteno moitas veces polo bifite rosa. Ese que é moi fuerte. Non sei, eu Seguro, na casa eu dixen, non me pides nada que eu non quero nada. Eu na casa había non un tengo cuarto problema. de indias e pideume outro. Claro, e mete un rosa por un cuarto de indias. Non é bifite. Ese non vale. Pero botar unha merda, Sí, pero é moi fuerte. É moi fuerte, non vale. A mí se me fixeron tamén do rexo, non tens que botes máis. Eu ni nejo con seguridade. Prefiero cambiar de bebida e non beber eso, é moi fuerte. Que eso es mortal. Sí, é unha bebida que ten un nombre raro, máis a botella Bueno, que vamos, ten unha fresa e todo. Pero... Sí, Sí, non sei que pin, sí. Ten... É a botella alargada, o do Mercadona. non sei cal é, pero non vale para nada, chatarra. Botella tipo rompa, así que está así. Eu na vi, foi ela, Ahora, feito un No, no, dice lo que son e non pensaste. Quedó ahí pegada en el cajón. Vámonos. Mamá, teño por ti la mitad. Esteban, Hostia, tes Rei, dos agora. non habería outra forma de poñerlle o nombre e aparte... Que non fun eu? non foi el, foi Diego Villa. Joder, pois aquí vai acabando, non sei. Dixen que se lle encargaba a mochila este ano, dixen que non. Nos va a venir a nosotros esta cazadora, Esteban. Este mesmo. A de, mira, a de son iguales, pero a de Esteban entero, a de Tiago Sánchez de Capucho. Tiago, vamos. Iago, Tiaguito.
Oficinas cerraditas. Miguel, tira eso, tira el estilo. Está claro. No, está vendido con Juan. Dijo Tiago ahí. Nos dijo Pablo que competimos, pero que no ganamos. Parecéis el señor B. Ayer más ocasiones. Hola. Dame. Voy a cerrar aquí ya.